Usa nga makasaysayan nga makahulugan nga pagbisita na ipati kakulop nga adlaw Hunyo 4, 2026. Ini ang katapos formal nga karawaton han bugos nga probinsya ng Eastern Samar ang Apostolic Nuncio ha Pilipinas, hi Archbishop Charles John Brown para usa nga baraan nga pagbisita pastoral. Ini nga dako nga okasyon ang gintikangan pinaagin usa nga solemne nga rite of liturgical reception dito mismo portahan ng Cathedral han Borongan. Nga ginsundan ni usa nga grande nga civic reception nga nagpapakitan marigon nga pagkarusangan pagbinuligayhan gobyerno sibil nga ng simbahan katolika. Urusa nga nagpaabot aton irahiyom nga mapasok nga pag-welcome ang gobyerno probinsyalan Eastern Samar, gobyerno syudad han Borongan nga ng diocese han Borongan. Personal nga nagpahayag ang ira mensahe nga naghatag hin mga espesyal nga hinumduman kon tokens of appreciation para hatun sugo han Santo Papa hira Governor Ralph Vincent Ivardoni, City Mayor Jose Ivan Dayan C. Agda, ngan Most Reverend Crispin B. Vargas at tun Obispo han Diocese san Borongan. Katapos ang seremonyan pagkarawat, ginpangunahan ni Archbishop Brown ino sa nga solemne nga misa, nga gintambungan hatun mga lider han simbahan, mga relihiyoso ngan gatos-gatos nga mamagtinuohon, tika nga iba-iba nga parte han probinsya. Ang pinakaimportante nga parte han pagbisita han nunsyo aman inaugurasyon ngan pagbendisyon han bag-o nga gintukod nga pasilidad han diocese. Ang diocesan multipurpose building nga nahimumuta nga Sitio Balatic Oikos Village ha Barangay Balud 2. Ini nga moderno nga sentro ing gintukod base magserbi nga opisyal nga retirement home para mga retirado nga mga padi ang dioceses nga nag-ula adton ira kinabuhi para han pag-alagad han Dios nga nan katawhan. Kumununsyo apostoliko hi Archbishop Charles Brown in opisyal nga representante ni Pope Leo XIV kan embahador han Vatican ngan hiya gobyerno han Pilipinas. Hiya nagsiserbi nga importante nga tulay nga nagsusumpay han Vatican, lokal nga simbahan nga nan sibil nga mga otoridad para mahipabilin ang bukas nga komunikasyon ng pagbinuligay para ang kaupayan ng mga magtinuuhon ng nasod. Aniya pagbisita ay naghimoy ni larong nga marka kasaysayan ng pagtuwa probinsya nga nagpaparigon ng komunyon ng lokal nga simbahan nga ton universal nga simbahan katolika. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.